Aman asisten? Aman Pak Cio. Aman. Aman. Proyek aman? Aman. Iya toh. Aman. Kok ana mau baut? Li mandi Pak Cio dika. Tapi bapak lu dari lapangan. Je katiak Pak Cio karena bona. Baik dah. Kok ada bek rena racak cia. Tuh. Konya Pak Cio. Rafa Tawas Biadoran. Nyo varian banyak Pak Cio. Yang original, lavender, strawberry, mint dan lemon. Iko harum mana nggak Pak Cio? Karum gak? Yo harum. Banyak kuah variannya. Rafah Tawas deodoran. Kok dijamin? Coba deh. Baunya saya harum gua. Boleh coba lo. Coba lah. Kau bayar Pak Cio ini. Diganti uti apa deh? Siap.